Poslije džume pičimo direktno za Tuzlu. Šta ima? Ljudi, evo, Eret Moj suši. drugi ja. Ju! Evo mog, brat! Pa čovjek došću čekate 3 sata! Dobro jutro. Tek smo ustali. Dobrodošli u moj drugi comeback vlog, da ga tako nazovemo. Ljudi, evo ga, ustali smo. Petak je. Idemo na džumu. Poslije džume pičimo direktno za Tuzlu po Akija mog. Tako da, ja mislim da će ovaj vlog biti prezanimljiv. Prije nego što krenemo, lajkajte, pretplatite se. Ljubi vas, brat. Uživaj. Standardno, ne može vlog bez mog Enesa. Mrtvog divnje. Ljudi, ovo mi gazda ovog kafića što ovih svih pita. Da. Jedem ljudi piletnu. Idemo sad. Ko sam rekao na džumu. I po Akija. Ne pušiš u mene u vlogu, alo, ne smiješ ozbiljno. Šta ima? Ljudi, evo ga. Šta ima? Što se zadiho? Selam, gdje si ti bio, brate, nemate? Evo ga ljudi moji, Šta ima? Nuzur je tu, idemo na džumu pa idemo po Akiju. Sa mnom u Tuzlu. Hoću. Allah. Hoću. Ne ozbiljno. Ne, ozbiljno neću. Dobro, ajde. Ne mogu Boga, moram skriptat. Imamo spirile. Imamo, brate. Ajde, Ovo da šta jedemo poslije džume? može sve. Brzinski, prije nego što kreneš. Može. Gledaj Odimo Bora malo. ko u mene. Ovo je sve od Entinderlotnuta. Aj salam, ali. Sela. Kad ćemo kafe pit, kad ćemo jest, kad ćemo šta? Nikad jedan čovjek da zove. Eret Moj drugi suši. ja. Eret suši. Šta je ovo, sad svi mi govori? Eret suši. U pekari mi Laži. govori u pekari ga. I tu znaš šta govori? Šta govori? Istina je od Nunija. Lažeš. Allah. Od Nunija. Od Nunija. Eret suši. Mehmete! Izvini, Amere! Jo, nije... Loš timing, Amere! Šta šrok materi, reci mi čelo, bro. Ljudi, evo N-Team roleplay server. N-Team roleplay server. Šta ima, kako je? Kako je? Šta ima? Gledajte ga, čelo moj dragi. Šta ima? Da. Neki problem, hoćeš me? Ko se ženi brzo? A, hoću. Ozbiljno. Odi me Nuzur na telepnu, ljudi moji. Gledajte ga. Jebo, majku, jara. Prijatno, brate moj. Brate, također. Nuzur je na dijeti. Gledajte, brata, ljudi. Alo. Alo. Ne smijem rad muzike puno. Ću se čuti ovo copyrightu? Neće ove. 1, 2, test. Barem Baraću. Allah razvola s trendem. Ajmo. Familijo, kako ste vi? Evo nas lagano krećemo za Tuzlu. Sad je 5 do 3. Znači kod Akija smo tamo oko pola 6, 5 i 15. Vidjet ćemo sve. Idemo do Akice, lagano. Jedva čekam da ga vidim. Uživajte, ljubi brat. Samo ako tebe zamislim. I to je to. Ljudi, još malo do mog Akice. Unara je tu na očalama. Brate, sav sam upaljen, brat vam je full u treningu, buraz. Yeah. Još malo, vjerujte mi, samo stomaka i guzova skinti i ljeto je spremno. I brat. Ju. Ajmo! Evo mog brata, ljudi. Hvatite se otkravi! Evo mog brata, Allah mi drago. Česti, ljubav mi moja. Ima. Jeste dobar. Ajmo! Pa čovjek došću čekate 3 sata, Ustavi! Pa, čekate čovjek, ustani! Ma ustani, čekate nam! Ustao, evo nas došli, vat. Hoću kravu da vidim. Ajde! Evo sad će... Ajde! Gdje se, brate, šta ima? Ajmo! Sipa je... Ajmo, sipa, kakav Ajmo, sipa! Vanja, ustaj, bolam ga. Šta si to nepokriven bio, ja? Ja, brate, pa zaspao po bijelo dana, malo odmori. Ajde, ne. Uli prošao od mene, gledaj! Aki, Imaju jesi mi motori, rekao da brate. ima krava? A imaju motori, brate, tu. Ljudi, ovaj Čekaj trenutak. ovo, brale, 40 leona nema tek. Čekaj, evo, stav. Ajde, Evo, možeš i tamo. jel mogu ima?
Jes, hvala. Gledaj ga, Uzem stan. gledaj ga. 4 dana. Mašala, vidi je. Gleda, Kako su joj ime dao? Ritka. Ritka. Hodi. Kako su? Hodi da. Biljana, Biljana. Hodi bi. Biljo. Biljo, nećeš, kraću ćeš živ da znaš. Ali što je lijepa, je. Baš je lijepa, Napravila mašala. sam ja njoj novo tam, pa to je samo tu. Ništa, ona je za 2 godine za Kurban Bajram, jel? Ništa. Čuvaš je, stari, jel? Eno, piša odmah, jel ono? Ti pisao. Pa ti se neće upšat, vidi glava kakve su je došlo. Biljana, Bixi, jes Bixi, znaš ko je Bixi, Jaki? Bixi, Bixi. Ljudi, Biljana Bixi. Bixi. Biljana. Joj. Stari, hajmo pušt. Aj sad švica. Da vidi, evo Aki, evo vidite, moj brat što zaradi na TikToku. Gledaj ovo, samo ulaže. Šta će ovdje biti? Samo će biti 1, 2, 3, brate, sve. Sobe. Krave. A krave? Bačina. A krave? Ja konto hoć streaming sobu napraviti. Neću, brate. A? Nije zato. O, bit će ovo top ovdje, maša. Tam, vam, gor, doli, kao. O, dobro ste odradili. Čekaj, ko radi ovo? Ti stari, jel? Ja sam. Ti sam. Stari. Allaha mi vrijedan je. Treba motorkom saći čoškove još. Dobro. Pa jebe mi živce, brate, pa podbigne odavde, brate, ja radim on. Ko stari, jel? Viš ti čim zabilježio vrata, ej. Vrata on zabilježio kontra meni da ide. Ko da ja mogu odatle, s druge strane ja ću nju zna. Nemoj me baviti, tvoj sjela. Dobro, staj, pa mislio je najbolje stari zna, nego ti se budala praviš. Bolje on zna raspored. Sad puta tam da ide vam, jel? Šta ti pokažeš nebo, ba? On odgovor, jel da uleti? Lim će gore doći. Ide lim gore. Gore Lim, pošto je zemljotresi zavljavljao svijetom, Dobro? ovo će biti nova kuća za čitavu Bosnu i Hercegovinu. 100%, kad bude ovo Crvena sve. nema, šta se Nuklearna bomba ovdje neće moć ništa. Ovdje ćemo, Aki, možeš računati. Sve zidano, pada, drvo ne pada. Ja, ajde da, pa jedno da sve. Hoćemo sošiti? Može Hoćemo pojedati. sošiti po jednu stvari. Šta ni bolam nešto, pa onda... Lijepo ja, hvala, jes ti čuj. Ja izgori s tobom, hoću sada. Stani da zafalimo. Odi jednu, bolam. Ajde, ide, evo, imaš, kremaš, ima u babi. Stani stari da zafalimo vas, sjedi. Ne trošim na cigara, u mene je ona bela. Rupe, niđi nema. Evo nam ljudi, jamđe, kako da... Šta rupe nema, stari? Niko neće bude menadžer. Ali treba neko da mene Jakija natjera da malo gaz damo. To. Jel ne? Evo, priznao je stari od Akija da Aki ništa neće. Evo. Eno. Ode kondome donije, jebote u gastu. Jel ozbiljno? Ne, da ne. Nemoj. Hoće bi jelo. Oš malo, baba Dani. Šta je to, baba? Ono. Ne može sve babe biti. Ne može, Aki, vidiš? Dosta je što sam te Na napravio. zlome na čeruje, na zloba. Dosta je što sam te napravio odavde si u tečnom stanju potišao. Na zlome na čeruje. Ozbiljno ti kompat. Šta? Na zlome na čeruje. Pa upravo je čovjek sve. Mlad, zdrav, sve ti, ništa, sve pomoće. Nego, ako ima Je. bilo kakav, raste nenormalno. Šta ste ga 3 put sunet? Tri puta. Ja sam mislio neka izrastlina. Ja osjećam, ali kroz 15 dana opet drugi put i gotovo prestao sam više. Znači, ni nakon trećeg. Sad je to nenormalno. Evo, Ajde. to je ko flašca od Tuborga. Jeste mašala gluho bio. Kako je lijepo, ljudi, ovdje u mramoru. Akica moj. Beton, brat. Gledaj, čist zrak, labudovi, sve. A u ljepote, brate moj. Ljudi, doću. Sve ima, sve. Mi baš ono. Labudovi malo grlice lijepe, joj kakve su nam grlice u Daj mi mramoru. da puknem koji pupa, da stira ovakvi. Daj, Jo, daj krenoj, daj, lijepo. jo, eno. Uta.
Kako je dobro, kune. Mislio se zajebajem, sad ćemo ga opali, brate, ovdje pište, vjerujem u sebe. Sad će pištolj da iznese se. Vidit ćeš, samo snimaj. Ovi su okopnjeli, a pred kućom moje drage procvjetao bagre bijeli. Opušteno sve, žepstan. Ezoro, 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 ne svani, ne svani, ne svani. Gledajte ovo, ljudi. Kako sam dočekan, pa ovo nema. Hasane, gledaj ti ovo. Tulumba i sve. Ovu piju sarajevsku pravu, ma gledaj. Gledaj, Robe. Joj, sve domaće. Akica moj. Gledaj. A je? Svaka čast, majke. Raja. Evo Mjakija. Idemo! Vidio ste sve kako se to pozitivna familija, komplet, još jednom veliki pozdrav za cijeli mramor i za moje Omeroviće, jel tako? Idemo lagano za Sarajevo, braćo. Večerac je live, vi ste vjerovatno taj live već odgledali jer ovaj vlog će izaći poslije live-a. Tako da, ljubimo vas puno. Ljudi, pogodite ko me uvijek spasi kad je u pitanju tehnologija i računara. On se zvao Teh, a prije tog Nedim. I dobilo se Nedim te. Nedim te. Bilo i ostalo. Uvijek, znači, tako. Allah mi, dok smo još u Šta tim treba, Lens... DVI kablova, display portova, VGA kartica, šta god da je vam potrebno u kasne sate, Nedim ima. Ono što nema Elektronik centar u Sarajevu imam ja. Uzore, hvala. Ljubite, brat. Ništa, nema račun, brat moj. Ljudi, stigli smo u Sarajevo. Idemo da jedemo. Ja malo da se restujem i idemo da lajvamo. Tani bolan za glav ćemo jebote. Halo? Halo? Aki, Sašvić, šta je hamburger pravi, Aki. Aki, ovo nije znači ljudi nikakva reklama, ti šta znaju svi ovdje odakle su. Kako je ovo meso, bura, svaka vam čast, šahmat. Šahmat, va. Znači, strašno ukusno, Sašvitka proba. Šta? Duškice nema. Pa ne. Jel ti fali? Jebat ću te, ja čuo zato što si mi rekao. Hajde sad da jedemo, sam polako. Joj, gledaj, Robe. Da testiram, brate. Ajde, testiraj. Dobar komplet. De hambaš probaj. Sam zagrizi. Joj, gledaj, Robe. Možeš ga zagrist više. Jo. A, pola. Kakav je? Dobro, ne moraš mi ništa reći. Oj, brate. Stani, bo. Stani. Aki. Ti pojede buraš čitav. Au, kakva reklama za šahmat. Ljudi, nastavit će se. Odo i ja da jedem. Jebe mi ti, ćevap ti je. Ovo je za vloga. Nama je ba jebo, da, puri ide nas. Jebo je igrice jebala. Ovo je za vloga bilo. Čat, ajde za vloga da vas brat snimi na vlogu. Ajde pišite šta u čatu da vas za vloga snimim malo. Da vidim vas. To. To, braća. Gledaj. Ide vlog. Ljudi, live grmi. Vidite koliko je sati. 10 do 3.
1700 ljudi. Pozdrav za Raju u čatu, ljubi ih brat. Hoću još jednom odigram. Nemoj me pospa. Jeboli te! Otkud tebe tu mater ti svoj jebo? Hej, jebe dragi! Dobro jutro, braćo. Realno narava mi ustao. Jutro smo lajbali do jedno 3, pola 4, slagat ću vas. Evo idemo na trening. Bananca je tu. Hoću da vam čestitam svim mojim dragim ljudima, vašim porodcama, svi koji me pratite i volite. I Uskrs i Vaskrs. Živi bili, ljubi vas Lunara. Idemo za Mostar kad završim sa treningom. Aki spava, budimo ga kad ja završim i pićemo za Mostar. Ljubi brat, lajkajte stream, klip. Brat trener, gdje sam telefon izvate, već koliko je sati pokažite. U koliko smo se dogovorili? 9:30, bravo doktore. Evo ljudi trenera, Vedad Jusufović. Neću puno rad copyrighta, brate, samo je dobar, jesi, jel de? Okej, ajde, hvala ti. Malo bi da dođe malena, tamo gdje su noći karneval. Samo bi da prođe Gauzan, Paris, Rio i Milan. Jedan dan da ti dam, samo ljubav da ti dam. U McLaren matiran, njeno dupe parkiram. Barbara Valent, ona gori i bez leta. Samo trening, brate. Šta je bilo? Nemoj ba, jeboj! Aki! Samo sam ja mislio, brate, sam ja koruć. Da te zagrlim. Čist, brat. Ovo je moja ljubav, gledaj moj brat. Pa sunce ti, bolan ide. Ajde šušat da idemo u Mostar po Bembu. A? Šuštat da idemo u Mostar po Bembu. Spremno, znači. Gledaj ovo. Polako, stani, hajde da zapalimo. Ljudi, evo nas, idemo za Mostar! Bemba, sad ćemo se ja, Rekao da malo krug kroz Vogošću do Mostara i upadnemo standardno moje u gužvu, mrtvu. Ali nema veze, ne žurimo, niđe od tako. Žurimo, lagam se, brate. Odmah vučemo, brat. Ajde. Šta je ovo, buraz? Kakva strujka. Svidio? O konjic moj lijepi. Pozdrav za konjic. Gledaj ga, a? Lijepi moj konjic. S ljudi kroz Jablanić prolazimo. Evo. Vidite sve. Jablanice, čudo tamo. Gledaj ovo. Ja. Gledaj ovo, Allah. Moja državo. Samo ljubav da ti dam. U McLaren matiran, njeno dupe parkiram. Barbara Valent, ona gori i bez lent. Samo voli kompliment, lako lomi konkurent. Sipaj vodke Belvedere, opet bijemo bez mjer. Stalno slažu nama fair, al mi smo uvijek mosto ben. Mnogo noćas popila sam pa koketiram. Dior, na vratu etiketi. Adresu ba. Evo ba. Adresu. Zvono. Ja. Beba, izlazi. Ujebute, cijela. Gdje si idu? Boga mi. Znala je oču. Nije mi što da malo mi je nešto, malo sam lehnuo.
Ajmo. Kakvi ljudi vam došao? Kako neće čući. Izbacit će me izglede. Više će petici da me izbaci. Što? Gledali smo se sad po razredu. Vidim ja, ima sve se otvaraju prozori. A nije se niko derova. Nije se niko delo. Čuješ? Nije kurac. Vidite ovdje. Sam sklonite mrve. Čekaj. Nemoj dole bolan, pa sad šta nije gaz bolan? Rekao sam ti napolje da iskloni. A šta radiš tu? Ne, vadi to, neću moć sad. Fabrički mi nije napravljeno. Čao, si moj čovjek. Jesi uštimo? Ja sam ištimo. Bravo, ajmo. Nema sitni, plati parking. Ako slučajno bude rampa, Jesi platio? kad će vrati. Jesu. A što? Bude rampa spuštena. Ja? Stigli smo u Mostar. Stigli smo u Mostar. Gleda. Kako voli ovo katena jebe. Jel vi vidite ovaj? Kako to rode? Gdje se druže? Nova, vek, tova. Aki. Aki. Bemba. Bemba. Šta ima, brate, kako si dobar? Bemba. Nije, brate. A što si ozme od djela Ramak, starija? Eto ti je desno. Bez konto. Jes? Jesi ti skonto? Ozme. Vidite, Mostar ljudi pun. Ko i uvijek. Kako je lijepo biti ovdje. De? Jakija što ga poznajem po Mostaru. Aki? Najpoznatiji tiktoker. Aki? Hajde skoči. Znači ljudi, prije su poznali Akija nego Nunija. Jel to golemo? Znači prije su A Akija znaš ti da je poznali. odskočio smo s ovog sastava? Ja, Sad ću opet stanu ruku. Neće, stan. nemoj skati, nemoj. Ajmo molim. Ajmo čašo. Sjećate se vloga ovdje, Belminjo? Ja. Manini, ja. Edin. Kako je to dobro bilo? Jaška je. Strašna bol. Jel ne? Jel Ali strašno? ovaj će biti najbolji. Ovaj? Pa kako će biti najbolji, samo hodaš? Hajde ufat nekog za gust. Evo čekaj. Yeah. He know to explain, he's vodič. Ja. Gel. Şeyle kahveyle... Oturalım yani. Ha. Šta je? Nema ovo snimiti. Šta je rec ljudima? Ma neću. Znaš ju slikat? A ne tako uspravno. Eto ga. Nemoj meni staviti. Ljudi, idemo znači. Šta je, ne može? Ja možda ja bih otkam pa takti. A ja ponio ću. Ponesi sa sobom. Ali ne treba nam, ali ja ću ponijeti pa... Je vidio ovo. Ajde. Aki, ali ovo je znalo potoniti bez Ma zeba. nek je tonlo, pa evo bende i nek pas. Okej. Idi ulaz. Hajde. Evo i brat Emir nam je došao. Idemo svi. Aki je spreman. Pali baba! Vidi. Ljudi, Bemba se usro. Ovo ja težak.
Ja! Fiko! Fiko! Gdje si Fiko? Joj! Ja sam mokar Emire sam. Ne budemo mokri, pogledaj. Jao! Aj sad ćemo se osušiti tamo. A što se stisnuo Bemba? A? Što se stisnuo? Šta je djede? Šta? Ljudi, usrao se je stalo. Emire, vidiš li ga? Emire, vidiš li ga? Ona ja, bo težak. Maja, lagano, lagano. Sad može lagano. Bravo. Ne vidi sam mokra. Šta ti ovo, stani? A, Jebeni ti. čekaj, strčljen. Stršljen. Aj, jebem ti te ustate, jebem. Aj! Strčljen, čekaj, moram ga izvat. Stani, bez zajebanci, moram ga izvat, stani. Stani! Jebem li te usta. Strčljen, ujo ga strčljen. Jebo. Pa ću morat skakati sa zvonom. Ja jebem ti, va. Bravo. Ja. Nerede gördün Marmara'yı? Evo za vloga, gledaj ovo. Gledaj Akija, ljudi, vi kažete, gledaj ovo, mater. Gledaj ovo. Gledaj ovo. Ide, brat, sutra ovo. Salam za Enesa, Allahem, drago. Gdje reci Enese? Enese! I od smo gotovi, Aki, gdje je Aki? Ne mogu? Enese! Idi pivu! Ljubi. Allah, odo ja odavde, čao. Može, Barikelo. Ajmo! Idemo ljudi. Ajmo. Kelner vino na točin, da pijane oči ne gledaju više u nju. Ej! Večeras nam srca zajedno nisu, razdvojeno put putuju i kaže Bosnom Beharu probeharao, mene život razočarao. Sutra Behar na nju miriše, a ja idemo još jednom i kažem ajmo jako ljudi Bosnom Behar probeharao, mene život razočarao. Sutra Behar na nju miriše, a ja uzdišem. Bravo. Ljubi, brat, kako ti je Instagram, da vidim? Gdje je ovo snim dole? I TikTok i Instagram. Barikelo, naš. Ljubi, brat, hvala tebi. Ćao, brat. Ćao. Kod mog farsa, Urban Mostar. Pare doktore, gledaj robe, idemo da hapne. Hajde ti tam. Aj ti tam. Hajde ti tam. Neću ja tamo. Znam ja što ću. Hajde ba tamo ti, idemo da se djerim pred svijetom ovdje. Molim. De Aki, uzmi kajmak Aki. De. Čekaj. Hajde ti, de čekaj, Bemba pita Akija, star. Vola nak... Pa nije sladoled, ljudi, vidite da ljež imate. Nije sladoled, vola nije sladoled. Hoćemo li mi rjač da pojest? Ljudi, hoćemo li mi rjač da pojest? Travuljeni. Tamo za gospodina. Gospodin, da. Da, hvala, brat moj. Prijatno, momci. Hvala, prijatno. Koga? Onaj, kako se ono?
Okrugom, ja. Ko je bo? A o čemu pričate? Kako? A hamburger, je li hamburger ili je doner? Hamburger ili doner? Hamburger. Jel ga pojeo? Za 50 sekundi. 50 sekundi. A koliko je to hamburger? A onaj šah mata. Ukusni onaj. Nije toliki, veliko. Ti Efendija naš, community Efendija. Evo Jakija tu, gledaj nas materi. Ako Bog da im Lijepi moji Mostarci, ljubite brat. Ćao. Eto ga, bio smo malo u Mostaru, Ono je bilo tako. hodali, zezali se, jeli, pičimo za Sarajevo. A vi dok ovaj vlog gledate, vi ste sigurno pregledali live, bio ste na live-u. I hvala vam za live i još jednom, braćo, sretan svima i Uskrs i Vaskrs od nas trojice. Ljubimo vas puno. Ćao. Baba. Ovdje baba. Mak se tam malo da se vidi. Ključam, pita gdje treba. Izvolite gospodine. Jel može do dole, molim ti, do Salakovac? Salakovac, jel usput to? Jest. Da. Ajde. Ajde, sjedaj. Hvala ti. Čekam autobus, nikto da mi dođe. Ma joj, ba mi smo s tobom, može. Ajde. Da sam ja tebe vidio, prijatelju. Ti Vidio? si mi poznat, A, tiktoker, a? Nisam. To mi je brat, mlađi, kod kuće. Jel? Šta ima, kako ste? A, Slavo, ovdje skoro sam došao, ne znam ništa. Jedva sam našao stanicu ovdje, sve pješkice. A ovdje su me stavili ovdje u Salakovac za moje dokumente. Rekli su mi za mjesec dana, već 15 dana prošlo, sve unutra stajem ko lud, ne znam ni samo gdje se nalazim. Gore, Salakovac, Konjic, gore. Salakovac ti prema Tuzli tamo. Prema Sarajevu. Prema Sarajevu, sjever, ja. Jes. Ja, kako? Pa prema Sarajevu. Pa nije meni prvi put da idem. Pa ne znam ja sam tako čuo, ja sam tako kažem. Ja. Da kaže, ovo je cesta za Sarajevo. Jes. Sad, da li kada ti stoji 3 sata, stojim... Halo? Evo idem, bolan, što si do sada? Pa skinu patike ako nema para, jebut imam familiju. Skinu patike, bolan, gdje si do sada, što mene zoveš, bolan? Ne, recimo da te ne zove, molim. Nemoj sve, bolan, postav čelo, bem vam čikal, bolan, gdje skinu patike, nema para, skineš mu patike, pošalješ ga kući bosa. Aj, čao, vidimo se. Pošalji pare, bolan, nemoj mi čao, bolan, pošalji pare. Jebu, majko, mene zove na telefon, nema u dole materi. Zove na telefon, ne da pare, jebote, ba čema. Recimo, ne krati oni 100.000 eura. Što? Rekao sam, ba, ponijom u jastu, brate, četnicu. Ma da. Ima voda tu, Bemba, u vratima. Evo voda. Ne, hvala ti, Pij hvala vodu, ti. Ja budi ne mogu, radostan. hvala ti. Pij vodu, budi radostan. Ne. Pij vodu, budi radostan, vjerujem. Ovo ti je voda, a možda se boji da sam šta ubacio, ja. Ne. Više se boji da nema alkohola. Nema, ne pije niko. Spot. Niko od nas ne pije, šef. A šta kažeš, poznao si toga sa TikToka, jel? Da, izgleda da sam ga vidio na TikToku. Na šta ti je, nije ti on brate TikToker, ali ima ti on brata blizanca. Evo nas, stigli smo u Sarajevo. Tu smo. Lestvice. Tu smo. Idemo kupiti, ljudi. Bemba je rekao, znate šta je rekao? Sutra nas on hrani i pravi nam hranu. Tako je. Alo, Do majko. znači ide sve dobro, šta se razbacuje. Idemo kupiti to sve što nam treba. Ja malo da odmorim i idemo lajvat. Selam alik. Bemba standardno kupuje, a mi idemo sada kupimo jedne prekrasne, predivne, smrdljive bobe. Da, bobe. To ćete moći vidjeti u live-u. Bobe najviše. Kad budemo, jel? Ja mislim da trebalo bi da ih ima dole. Eto, sad ćemo provjeriti. Evo ga, 13. Dobro. Što da vam dam račun? Šta ti je?
Kako se može slikati? Može, brate. Ne pitaj me, već, Šta je? srce mi nešto preskače. Šta ti je? Može, brate, evo, hajmo. Evo ga Bemba, evo ga Bemba. Aleku, salam. Može, brate. Šta ima? Jes dobar? Ne, za vloga. Za vloga. Pitajte ga samo što ga boli glava, molim vas. Njega. Reci. Brate, boli me glava. Ko ste prizmu stvarali? Reci. Slušaj ovo. Kako sam sad žensko vidio. Jel dobra pička? Ne da je dobra babo. Ma, krasna. A reci ljudima, Ma kakva katedrala, babo, ovo ti je 2 katedrale. Znaš li šta je to, druže? Znači, srce mi svišlo niz venu. Da što? Ala mjesečno. Da mene starija Raja samo prati. Evo vidite. Sve su ovo stari momci. Kidari, oni mrtvi. Eto ti tu. Aki. Moramo ga izjevati. Neću ga izjevati, neću ga pukne bok. Vjerujem, saslaćemo. Oć mala. Oj, Allah. Gleda. Ali isto od ga dođe, brate, bez zajebancije. Evo, vidi, imaš mog ovog sam ostavio. Da gađaj ga ti, da ga ja ne gađam, molim. Kako ih volim, Allaha mi ljudi. Prijatno, brat moj. Šta? Prijatno, brat. Molim. Imaš papira da obriše ruke. Kako, brate, bravo. Može, brate moj. Če moramo? Idemo u DM. A gdje ne bez zeba, gdje moramo? Konzulta, moramo. Dobro, i gdje poslije u? U DM. A što u DM? DM. Ispravio sam se. Aki. Joj, Da, ima Mansuna, treba Mansun uzeti. Uf, što je nešto struja, pečka. Ti vidiš kao četirica. Nemam, evo ti ovaj kaladont. Šta što ovo? Rani, evo. Da čuvam. Evo ljudi, Bemba je kupio za doručak, vidimo šta je kupio za doručak. A gdje je ovdje doručak? Evo ide. Polako. Evo. Jaja. Šta nas trojica 10 jaja za doručak? Pa ti sam školjku pojediš. A šta si ti mislio? Ovo ja sebi kupio, nisam vam. Ovo je za šamaranje. Što? Ostala kesa preparat. šta bolan? Nije bolan, jebut. Hajde idi Bemba, čekat ćemo te mi. Neću ja, ti si kriv, tebi sam je dao. Ajde. Idi. Preparati, pa Hajde nek ostanu, kupit ćemo, ba nemamo vremena, hajmo lajti. Šta će ostati jebem ti? Šta će ostati? Stani, ba To nemoj. je život, ja da nisi. Evo ide. Jebem ti, pleme iz sjena. Glavu mu sad. Da, TV, ti čačkaj telefon. A šta ćete sad? Kontra. Ćeš, gore to, ne znam šta ćemo sad. A za pa ćemo po jednu sabiju, daj. A šta ćemo? Ja, Ne pušim ja sportista sam ja. da ja ću... Pa što ne legnete odspavat? Sad ja ću spavat. Ja radi dogovoriti, ali... Snimam se. Pa snima kako zavedite žene zajedno.
Ja stam, ne moramo govoriti mene. Nemoj mene. Ne čuju se imena. Ljudi, evo pripreme za lajva. Lajvo. Aco Peovčam stoji. Lajvo. Vidi ovo ti. Yeah! Sad Bojte. što nema nadošlo, preto. Brate moj dragi. Riješeno će biti stani, jebe, pa stani. Dođi, Laku noć, braću. Lako noć. Ljudi, to bi bilo, sutra se vlog nastavlja. Lijepo spavajte. Lako noć. Laku noć. Šta ti je? Brate, vruće mi, znaš kako, kunem ti se. Vruće mi. Joj. Vruće, gledam ti, Bog. Gasi grijanje, molim te. Gasio sam, bro. Grijanje, molim te. Gasio sam. Što čovjeka budiš 10 put jutros? Hrče, katastrofa, ubiću ga. Ubiću ga, ček ćemo u glavu. Hrče puno. Pa i mene s 15 put zoveš čovjeka Arnele, hrčeš. Hrče, neće spavati čas pored mene. Aj, vruće mi, umire, rekao, jebote, ćemo, šta je ovo? Znaš kako hrče? Isto tako rekat. Samo raz, brate, viče, Brate, oj, umirem, rekao, šta mu je Bože? Odvrt. Malo grijano. Gasi! Šta ćeš? Znaš šta je, probaj kontraefekat, upali ti grijanjak. Ma šta je što? Upalio sam. Udit ću te s ovim željezom, džonajka. Jebotim! Bude vruće. Šta ćeš, bola Da vruće. se pokrio, vidi. Ti se pokvati, ti si normalna s mozgom bola. Bola vruće mi, bola šta je ovo, Allahu dragi. Allahu dragi, kada sam sam ušao. Ovo ne... Nosi! Šta je ovo? Vruće. Gdje pomal vruće, cijelu noć me jebe, bolje da me siluju ovdje. Gdje malo sodim? Evo Bože. Tako. Evo, cijelu noć Ma ja ne podnosim vrućinu, šta je, to. Onaj sakrio namjerno od klime, onaj ne možeš Bude li ga spavat. sakrio namjerno, pa znaš šta ću radit, alo. Ne možeš spavat, namjerno sakrio. Ošiće s... Šta? Šišat snađe. Pazi! Jebe o tebi. Moram pokazat sliku da vidim tvoju reakciju. Ajde. 3, Sad. 4, sad. Ajde, majke, da vidim. Moram ovo uskat, mogu li? Bismillahirrahmanirrahim. Tad još 10 minuta da ospavaš. Ajde, bola, šta ćeš, bola, gladan, bola, hajde. Čekaj, 10 minuta da spavaš. Evo, Ježi. Aki i ja još 5 minuta. Nema ni minute. Pusti me malo, jer. Aki, spavat će večeras na čarši tamo na onim klupama. Ajde. Tad još minuta. Bola, šta ćeš stajat, jedan, stajali te mahnita u glavi, jedan nisi bio, šta ćeš stajat? Jesi pomahnitao s mozgom? Šta ćeš stajat, jedan nisi već, stani. Malo je samba. Idemo Gakija, ganjat ću ga s ovim ovdje preparata, u stvari neću preparata, žao mi je. Sad idemo dočak, pravimo šampionski, najklasičniji, najbolji. Da vidimo ovo, jel su ufatano, ali evo tek se fata. Daj mi ulje. Gdje si ulje stavio? Evo ti ulje, mam. Evo ti. Aha, naravno. To je to. Sad idemo ovo, opa. Meni jedno jaj, da. Nemoj se ti sekirat ništa, samo se nemoj sekirat. Trebamo te nahraniti za večeras. Duga je noć, babo jedini. Znaš kako kažu, jedno jaje, no ni dovrši. Snagu daje burazeru. Ali ja ću i pojesti. 7-8, a vama ostalo. Vama s dovoljno 3, jel tako? Dama 3. Šta hoćeš? Dama 8, tebi 3 jaja. Ovo je Akiju i meni napravio Bemba jaja. Da je ovo meni.
Vidite. Čekaj. A ovo je sebi frajer. Evo vidite. Čekaj, vidi ovo sad. Evo ovdje malo da ima tako sira, znaš. Evo tebi jaki sira malo. I ovo doručak nam, jel? Šta hoćeš ovdje? Fino je. Banane ćemo sad donijeti. Evo još malo sira. Evo i tebi još malo sira. Dobro je, bolan. Eto. No šta je dobro, bola? Ali mi zamijen porci. Šta ćeš mi sjedi tu gdje sjediš? Evo uzmi onu aki ti, svakako ne može puno jesti. Ma sjedi tu gdje sjediš jebe. Nemoj ba Bemba se zajebava, daj čovjek onu veću porciju. Ovu moju jeli? Ma šta ćeš moju dati ja da nisi bio, pa ja sjedem kod vas, onica zajedno. To je to. Evo banane sad, nije još gotovo, čekaj. Ništa, jedi. Najebam te! Alo bo! Stani, ba ne mogu. Alo, akiju! Daj još malo akiju, brate. Najebam te! Niče nas, daj još malo. Stani. Nastavno. Da, nastalo mi malo. Daj malo. Ne znam. Malo ba. Nimalo. Hajmo sminjava te banana. Daj malo. Eto. Daj čovjeku. Ne znam, evo! Nemo gdje. Jedno ja familija bi stoj. Aj popij sad, samo nemoj da te prevrne. A bol, jebim ti plena, ma. Stani auto, pazi auto, halo. Nemoj skupa, ne piti. Ajde. Pazi crveno. Crveno, halo. Čekaj, pust ga nek popija pa urijem. Bemba. Nemoj da ba piti. A nek popije, čovjek. Šta treba da nam zaspe ovdje, jel? Neće, pusti ga, nek popije. Aki još golbove fata. Aj vam, Aki, od vam. E to, Aki, bravo, to. Evo koji su vas pijudlji. Odi vam ba. De, u ruku. Uješćete. Bacam tu, Aki, to. I on dođe, jesi si Bemba jarane. I sad u ruku, Aki. Bemba ih prepada. Bemba, gdje pridrži ovo mater? Nosi vas to, Šta će meni to? Spašina. Samo da vidiš kako našta litim sad ću kapi, gdje pridrži to? Evo manku samo, čest duša. Evo Aljoše naše, gledaj ga. A? Gledaj mašine, ide trening. Gledaj vratavo. A? Bemba, drago. Ovo je dobar momak, snima isto. Jeste. Šta ima, je dobar? Aljoza. Nemam ja TikTok. 35.000 follow. Dobar, odo smo jest, Aljoza. Ljubi brat, čao brat moj, čuvaj se. Ispade vam takav dan, eto kad sam, danas sam oko 4 upalio stream ljudi, tako da vidjet ćemo, dogovorit ćemo se, ljubi vas brat, i to je to. Mostarski jablani. Čest brat. Šta ima? Čest brat. Kak ste? Evo vapače. Znam sad da će vas dosta ogladnit. Evo vidite, nisu sad jaja što je Bemba pravio, već su ćevapi. Pljeskav ću kajmak stavljati. Hoćeš? Može. Ti stavljaš da možeš. Jaj, šta ti je, možeš li nekad normalan ispast? Ja sam razumio. Uzmi, jedi ovaj kajmak. Jesi li, ajde probaj. Slušaj, evo, nije Probaj to- pomriš. Ne, ima, Ide ajde, ovo. na šta ti mirše? Vidi se da je želja, bre. Čekaj, ajde na šta ti mirše? Probaj. Ne, se šupa tamo. Šta bolam pobiberi toliko, halo? Ne mogu od Bembe da jedim, a. Dobro, Aki, bolan, nemoj. Zapustite me da jedim. Još malo bibera, brate. Nemoj,
Dino, nemoj bibera, nemoj. A soli, malo. Ne voli on biber. Ne volim bibera. Gdje ćeš mi bibera rođo, pa ja bi trkao odmah. Gdje ćeš ti? Ma on je slučajno, ovo te nože kudu. Jakija, kako? Šta radiš? Nemoj, Ne. nemoj. Nemoj slučajno, nemoj. Ozbiljno, nemoj. Ljudimo rob. Ček, nemoj sad butat. A luk ništa, evo. Ma, ok. Ne baš sad piše na kol. Pa svaka je moja drugarica. A noćas popili smo sve, a već sutra ko zna gdje. Trošim pare proklete, njoj se kući ne ide. Od tebe ja ne idem. Deja vu oko moga stola. Ljudi, evo ga, pre-workout. Bemba nam je spremio, idemo na trening. Aki lajva, evo, tu sa Aidom. Aida, moram te za vloga malo. Ajde, sretno vam. Aki, sretno. Evo sad ćemo ovo sad. Ajmo, Izmučkat. idemo izvučak. Dubrovnik. To je to. Sad popit ovo idemo. Ti malo, ja malo, jel? Sad ti sve, jel? A što će ovo popit, volan? Sad tebi drugi pravimo. Aha, dobro. Aki, jel ideš dalje? Jak si, Aki, stvarno jak. Jel ideš dalje ili ćeš još ime? Idemo ćeš on s tobom, tu, nisi ja. Danima baby nema mir, samo voli da se snim, dok svila telo skriv. La 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 la, pa preko leda sa Sibir, sipa adrenalin i divlja je i fin. La 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 la, mala galop, sija mi ko kristal na Daytoni, prija mi tu ista ko Naomi, diže me ko pista avioni. Prava je priča kad smo u lovi, plovimo tunica Porto Novi, punimo kolica, to su snovi, mala je ubica kad zavoli. A svake noći drugi grad, ti si tako ludi mlad, od ljubavi do ludila, tanka linija. Mala ima plana, ja imam čitav dan, bebo. Jao, kako je dobar, šta je ovo? Tomi, može li pozdrav za vlog? Pozdrav za najjaču ekipu. Ljubi brat. Ćao brat moj. Ćao. Ćao. To bi to bilo od vloga. Nadam se da ste zadovoljni. Obavezno se pretplatite na kanal. Tako ima je. Nuni live kanal. Ima ovaj kanal. I zaprate nas na Instagramu. Evo ovdje ću vam ostaviti sve. Jakijev, TikTok i sve. Zaprate nas svuda. Ljubi vas brat. Evo Ljubim trenutno vas. smo u live-u. I završit ćemo sa Rajom Tako u je. čatu. Evo ga. Evo ga da gledamo malo čat. To... Evo ga, čat je tu. To bi bilo to što se tiče vloga. Ljubi vas brat puno, uživajte i prijatno. Ćao. Ljubimo vas, volimo vas.